ahohu ami badai so ayah ya ahohu kita sama tisa tabu tapa wangun rasi so ayah banomoni ya solah ya homu ira ama ira ina ba talifuse maafefu ifulize faluka ita ba channel enoni ni omasi oda ande si ofana si bai ta ande sahagele kenama babondo roge nia ya ita irugi inete dae tadana dana bagi nete ande oi so bobote de ita maafefu baji samba inete ande ifulize ita rongo taromalilo walangi si tobali haga baka baba aurida taromali tera-tera injil ni rongoda ba ngaluo migu si to ole si telu ande ya ia da moroi ba mareko fazasara ayati fele eva irugi si 20 imane Yesu no irugi inete bano ahate wa matere lo walangi ande mi falalini gera erami ba mi amati baduria sumu sodede talifuse ni omasi ba de so aya Yesu fatuala ifasaya we duria somu sodede ba fatuala ifalua zaheli dede si ofana si bai i o ita baba malalini era ifa abele ita baka baba mati khnia pada romalini rongoda ande manofu ita hadia giluaha famalalini gira era ni fa ema Yesu ande bakheda ba hadia giluaha no irugi inote famalalini gira era elohania farisayo ba mamati ita khu Yesu ni fatenge nama feasonia to bagulidane solohe fa atul kheda da eginete ni fa emania kheda ya ia da inete we asofa atul bagulidane fauma inete fangi ilada ni falua Yesu saheli holidodo makh Yesu Kristo fa abele ba fa atul nama le tobini kheda oromba bangawale fefu ni falua Yesu simane ipa de hezo feke isusugi zino mate ibokai here zino baluna batana beenia ma fefu fefu da no oroma kheda ya itani hasamati sito bali tanda wanoto hare fa atula bagulidane moroi bada ya ita ni hasino mangi ila fa atule nama baka kiriso ena saro famati ita babai adudu data o Yesus lohe ya ita kenama tolagay maduma kheda si mane ni sura baka ba gamambuula li si vefena ba fumaso si Sara moroi ba Yunu sama elee fazatelu ngawa si Sara irugi si 5 ni haniniwe mamati ira kenama foma ni fatenge nama ya ia da Yunu sama elee berda ni haniniwe larei fe fuzile sehi bala falalini gira erara bahizasa ifodondongo ganga dewara nama ira talifuse fefu taroma lini rengoda ande tobali esi famatida ya ita ni hakiriso fefu ita tenga hani koni baka ba uhalo bakabuzo aya hizasa ya ita fefu sino labayo ni idane baka ba gereja ya ita fefu mamati ke Yesu Kristo bata o ia ena to bali ita sama uuniha baka Kristo berda mo ita wange hauga fa aurida soroma bahwa buada baka nabudaniha baka ragai si faihu famati kheda moroi bambua si sehi ni faluada oroma waya ita niha Kristo bato bali duma khena budaniha abele sehisa naso niha si fau kheda basolo ya ita bermela ila wa atule wa asehi bafa obo de Kristo baka baba aurida ira talifusa ni omasi mo ita baba ngoroma fa atule Kristo khena budaniha moroi bambua-buada elohania bai arara ita hizasa no ahate ginote aine data oguna ginote ande baba malua si sehi si mane ni faema faulo khuni hasamati bambanua gorindo
Safuriania, aine data falalini gira erada, fatua le tadenia enabudaniha, babolo e keriso. No irugi inete bano ahate, pamater lo walangi ande. Mi falalini gira erami, bami amati baduria somoso dede. Amin. Badai so ayah, ya